X-Men ngizakulinda ngizolitshela ukuthi uJesu nguyena emandlulela izolo namhlanje noma kunzima ngitsicela kuyena uJesu unguJesu olalelayo unguJesu onamandla makunzima biza igama lakhe uyokulalela wazenza izimangaliso kuLazaro wazenza izimangaliso esiphofini wazenza izimangaliso njalo wenza izimangaliso kumama owopha iminyaka 12 wathi ngiyazi mangibamba umphetho kaJesu ngizosila namhlanje ngiza kuwena ngibambe umphetho kaJesu unguJesu omangalisayo unguJesu wezimangaliso What?